Tātou wheloa I peo le wheloa inga le tamana fo I vau ese ma le lio le ola. E peo le tala I le la au, tala malangangana. Whaia le whatau wā ma whongtau mole sunga le ripule ma le kolisi. Whawhera tua I lau o fionga le presidente o le Kolisi. O e lava, o le tama o le malo. Lau o fionga le presidency le konferensi lausu. Lau sunga le whelau tusi au au le Kolisi ma le whelau tusi lausu. A fifio tai o le Kolisi fionga I sea. Nofo presidente ausu, le sinoti ma le sinoti. Le saufa inga I o tata umatua malo lo manu malo. Pa ia lau whenga luenga. Suafa manu malo tata walio Yesu Kristo. Le Faa-Faifeau le Kolisi. Manuia lau whafonga malau sisi. Faa-Faifeau
Ia
tau malo folau Awa lea tuanai ata ita I au matumau Le upumoni lea ua fai mafaola Hina ua mapu I manure ngā patia O le kalesia na sa ili manuia Moe lea tua Le kalesia Fa'atua ia Olo soifua ofo He au nai moia La foa I leanga Fuli tua leanga sala Sofita fa manuia Bea e mautino a oia O le fa ola ia Malo le tau mano folau Le tuanai ata I au matumau Le upuoni le ua fai mafaola Hina ua mapu I manule ngā patia O le kalesia na sa ili manui Moe le atua Le kalesia Fa'atua ia Ono soifua ofo He au nai moia La foa I leanga Fuli tua leanga sala Bea e mautino a oia Le tupu tasilava oia Le kalesia Ina fia ia Mafutanga mafona Le kalesia Ina tula imai Ua awa ioia He au nai moia La foa I leanga Fuli tua leanga sala Bea e mautino a oia He au nai moia Tua leanga sala Bea e mautino a oia O le paola ia Tapoinga di suaka malu le tua tama le alo malenganga pa ia. A fai o te tau tala inga ngana tangata atoa mga angelu ai le aiso o lofa. Ua vea uma apa memea ta lili po o se sume palo tangitangi. A fai foi o ia te au o na perfeta ane ma le lo mea lilo uma. Ma le poto uma lava. A fai foi o ia te au le fatu tua uma e ave ese ai maunga. Ai le aiso o lofa. O te lea o ngā lava o maia. Si o tātou tāpua I atu I le atua I le nei tai au. Amen.
le atua i o mātou tangata whātauwa. E ala leo o mātou wafe atua i le nei tūla. Whātangisia le mana o loa nganga, a whio maia. A whio maia nganga pa iae papatiso ina i mātou. Whātu muina i o mātou ngau i whale nganga. Ina i mawhai o na mātou whai le nei tāpua inga i le nganga a toa ma le whamao ni lawa. Ke wiso whaola ua mātou wole matatalo atua. Amen. Tātou vivi atu i le atua, i le vi inga o saunia e lau whaipesi. Tala mai le langi le mamalu ma le silisili ese o olo mātou atua. Ua whaalia i le soifua ma le ola o lau konfinisi le ni tai au. Ngaluenga ma mana o au. Awa mātou moli mawina i le ni tai au soifua manuia o mātou teitai. Wena e finangalo ai e ala i lau e kānesio. E taitai ia le sā le kānesio. Manuia mātou mātua malolo manu malo e na moi malai le whiau manu ngaluenga. Manuia, lau au whainga luenga ngā lulue, pai whi au ma whale tua. Manuia le loa loa lau konfinisi i usfono whilwhilia o le nei tausanga. Oe ua sii lo lantou lima. Whailo lantou sao i lau liuina o le tō wha, le kālesia, o wāse manuia o le kālesia mo nei mātai au. Oe lava o mātou langona, lau wala au pa ia i tutono o lau e kālesia, o nau nisio lau whainga luenga wa e wala au ia. Pei tai ua uina i mātou e le anga nu. E wha po aso ua aso folau e le tua. Ai a oso le ngalu,
malanga le peau ona sisi leo le lao le whaatuatua o le la lea e malanga ele tangata whaatuatua e whaatonu folau le mano lo wanganga mātou yoe mo mātou tonu o loa lofa e pei o le la e le ngoto loa e pei o le tai e le ngase loa o wa o loa lofa ua mātou malolosi ai o loa lofa fo e whaawawa i pea o na mātou malolosi i tu aso e whesoa ina ilo mātou wola whaatuatua mātou whaafutai o manuia si o mātou atunu sa mō o whai mo mātou tofi manuia o mātou tai whale atunu pulenga ali mwhai pule whale tua matausi sa wao le au manga se o lava i se o whatoa whanau mai mātou moli mawina le awhaina o le soifua o tangata lautele i mātou mata atu i upenga ta whailangi maalo wheso ta inga whanei o po ona o taua ma misa ma whewaiwai ai ai mamoli le anganga o le whaafutai tele le atua i le ni tai au manuia sa moa i ona awa o te tele mātou whaafutai le tele ma le ano ai o lau whaasoa ma lau tamau a inga isi o mātou wantunu mātou moli mawina i le aso ma le aso lau whaasoa e le mawai mo i mātou lau whanau iu ia ilo mātou o ese mai ante o i le tele o taimi iu ia le titu lo mātou whaatuatua ma o mātou fuli tua i ante o e awali avea le ma papupuni o loa lofa ia i mātou lau whanau dala leo mātou o mai le nita e au si o mātou whaafetaia oe lo mātou tua le tua oe wa afuai le ola mo lo mātou malosi le tua oe na afuai lo mātou vala awina e lau whi au mananganuenga a o le tua foi oe na e au maia i mātou ina i o mātou suala pule whaatasi a wase manuia o lau e kale sia mo nei mantai au mātou whaafetai le li ie i so se mea e ta pena ina mo i mātou lau whanau e le lava mātou upu e le lava mātou tala e whamatala ina ilo wanga le tau au na mātou whapeane whaafetai tele le antua whaafetai e wawhiong pa ia o mātou whaita wina e whailea masuli o mātou vai ma malama lama o mātou wala e whaatonu ai lo mātou wola whaapoto ai i mātou a wao ina i mātou i alo le amiotu whaafetai le mana fisoasoani o lo wanganga tu musu ina i mātou a o le nganga e mawai lo mātou mautinoa le nganga e mawai lo mātou mawhanawhana i tu waso e whesoa ina i lo mātou wola whale whantua mātou whaafetai a ke wiso lena e wina mai se ia whaola le tangata ina ia le whano le tangata e whatuatua i anto e mātou maua le ola e whaavavau o umona e tapina ina mata e masiasi mātou wao tangata leanga mātou o tangata e le lea mātou wao tangata anga sala i o luma mātou te talo le li ia i le ni tai au whaamole moli whaama ngalo mai le i whonga lau whanau o ani whai unga ua mātou whaiam wa le atangia ilo fina ngalo i le nei konfernisi talo le li ia whaamole moli whaama ngalo mai i mātou o ai poto ale tangata e eri taime se se ere na atuia mātou te talo le li ia whaamole moli a whai o mātou o ese mai lo fina ngalo a whai o mātou le fisili atu i ante o epe se alo fina ngalo moli nei whonu mātou vala au le i e whaamon mole se e whaama ngalo i mātou. Awani aveo mātou vaivainga whale tangata e manu malo ai le fili maliti apo. Ai e whaia se loto fau ma se loto mau i tonu i ante i mātou. Ma e whaatu mawina lo mātou whaatu tua i ante oi. Awani i manu malo le fili mana au i lo mātou wola. Vele maliu lo walo Yesu Kiriso i lunga o le santa u. E fufulu ma whaama maina i o mātou le ante tua. Mātou vala au li nei tai au le li ia lo whamai. Au mātou sa auni e lauri liu so wha i le nei aso mātou vala au le li e whaamon mole. Le iso mātou poto i le iso mātou i loa. Mātou te whalango lango i le mana whesoa soani o lo ngang e whaatonu mai a mātou whainga whiwhiringa. Manu ia iso se mea mātou te whaia. Lo whangia whaulalo ma whiale lei. Lo whangia e te wati ma masilina. Tai ingo lau e kalesia. Me se whafo i ino whonu tanga o le nei tausang. Mātou vala au le li he i ailo wanganga ia i lawa. So soani tai whasinoti. Lau whainga luenga ngā lue i ailo wanga le lei ma lau whamanuenga. Lo whangia mātou mātua malo lo manu malo mai le whi au mana ngā luenga. Mauro lātou malosi e wha wawa le lātou tapu inga. O le whala maula le mulia, maula le mulia lau. Tui whai tuto o le langi. Au.
puno no la we kale si fe au manga luenga o le aso mane aso ya lo fangia usu fono taitasi ma ole to fama ya anti ngato te fa soa I mata upu filifilia o le conference wa se manuia o la we kale si mo nei manta ya lo fangia la we kale si tapua matanga luenga au lotu ai mesi le kale si la hotel lo tapo ia faiva ai mesio ngaluenga fa conference ya ila fa manuanga ya ilantu mato talo mosio mato watu mato tai fa le malo mato loa mato teletonu telelu tau mato moli mawina fo ile tele fe lautoa inga wa mato mata ma moli mawina mato vala auleri ya o mayalo filemu ya mawaila to le fe alfani swala pule fatasi wa se manuia o le atunu mo nei manta lo fungia mato fa nau o tono sa mo fa nau atunu mamao mato vala o ila to o le luma nai o la wekanisi e ia ila fa manu yanga ia ila to mato talo le ia lo fangier Kolisi Faa-Faifeau ngaluenga mo mau le nei tayao ya halu mana mau ni nganga se tele wa o e malo o yo lo fia mau lo fiso swani le nei tayao mato talo le ia fa mo yo watu ya ilo wanga le o yo lo mau lo mata malingi malfano no fa mise lo wanga o yo fia mau le fa sa o tonga o lo wanga ya fa sa o loto fa mo o yo lo fia ai ma fia feinu so si no fanga mato talo apa tu ya yo awanga le ya lo fa mai le ni aso mato enga o fontanga mato le lafo atu ya ti o mo au mamule awina mato fa mo nga manu ya me mato tu fa mato talo ya tasi male tele o mato nao o foi na atu fa tasi mo mato loto fa ye lo finanga au waso mato fa ta wana au mato fa ta wina o fionga fa mamlama au mato la unga ina fo lo finanga lo au mele ngango oe fa oso ma fa faunga le wa se fe au mo la conference di viso fa ola o mato vole matatalo tuai lo mato tamayo le langi ya ba ia lo swafa o mai lo malo mato mia ai te tau manas ya e fa mangalo ya te mato yo mato wang sala e no mato fo no mato fa mangalo ina atu ye wanga ne ang mai ya te mato o fo te tai tai ina I mato ni fa so so ai lave a I mato ai le anga awa e o le malo male mana a toa male viinga e fa vaulawa amen o te faita wina na I upu mai le afionga pa ia le atua la mau mai le tusi o le whainga fau tusi o le apostolo Paulo le kalesia Kalatia lo na mta upu lima o te faita wina mai le fai upu mua fa pau mai le fai upu ono Kalatia e lima lo na fai upu faita wina mai le fai upu mua fa pau mai le fai upu ono fa fonga mai ia fionga pa ia le atua o le nei ia o tautu mau le sao tonga ua fa sao loto mai ai ke wiso ia te itatou ai aua nei tu e tau fia o tou I le amo le polonga fa auta mai ea wa o Paulo o te fai atu ia te o tou a fai e perito meina o tou e lea o ngā lava ke wiso ia te o tou o te toe moli tino atu I tangata uma ua perito meina ua ia te I lātou o na faia o mea uma lava o I le tūla fono o tou o lo ua tau ami o tonu ina I le tūla fono ua te tea ese lava o tou ma ke wiso ua pa o tou nai le alofa tunoa ua o le nganga mātou te wha talitali atu wai I le wha moe I le ami o tonu ua I le wha tutua wai le aise au ngā o le peritome po o le peritome ina Ie o ia ke wiso Yesu tau lava o le wha tuatua e matuanga lue I le alofa manuia ma wha mamlama I le atua opu o tātou faita wina mai ana fiong pa ia mai atu mau atu ia te ielo na lava vi inga nei se ia o I le wha vavau lava amen e o tātou o tutalo ia malie ia te oi upu o lo ngutu ma mawhauwhaunga o lo loto ieo vai lo papa ma le na te tongi o lo inao amen o le amau se wha soa wha le anganga mo le fono usu o le kalesia le nei tai au mai le soni lava lea sa o tātou whaita wina tusi ala apostolo Paulo I le kalesia Kalatia no mta upo 5
fai upu mua i le fai upu ono. E wau filifilia nei vaenga o le fai upu ono. E tau fau ai nei ma faunga o se whaasoa i le nei tai au whaita wina whapea. E le aise au ngā o le peritome i e o ia ke riso Yesu. Tau lava o le whaatua tua e matuanga lue i le alofa. E le aise au ngā o le peritome i e o ia ke riso Yesu. Tau lava o le whaatua tua e matuanga lue i le alofa. But au tu filifilia o le konferenisi i le nei aso. O le tangata o le atua e tino lona whaatua tua i le alofa. O le tangata o le atua e tino lona whaatua tua i le alofa. E iai le upu e whai le nuu nei lea wa avea maa ai o le kalesia. E lava au i le valusanga ufi. Ke rei lopo ngā wheo le ai sa whai i le tala. A upu ia o le tali a le tamo o le ati o ngia i lona ta mao whepo. E nā fua o na tali le tamo whapea ina ua i loa ma mauti no le lei e le toe ino whepo. O tolo ufi uma ia o le elinga ufi. Lea ua toe ma moli mai e whai e le tau mafutanga. O na whai mai lea o le toe ina i lona atadi. O lea ua e au mai uma tolo ufi. A o lea lau meo ai. Whai mai le tali a le tamo o le ati o nge. E lava au i valusanga o le ufi. O le ai le valusanga se i tulou o le taulanga lea le ati o nge. Se i tali le ngā lala o lona tama. A o lana wha ea fo i lea i lona tama. A o le wha ea ua wha i titi ai lava ia se i wha malia le ngā lala o lona tama. A o lea wha ea i le wa aia le whaila unga i nei tai au. E afua mai i le alofa. O te wha matala ina le alofa lea o le alofa tala maya. Te upu. Mua mai se tasi o tai o le kalesia wa mai. O le alofa tala maya le tamana matala tala ino tanga. No tanga o lona fia ai. No tanga o lona manao fia wha maliaina. E se i wha ea lona tama. Le tama lea whai mai le tala e pō le vai. Upu ia wa whai mo tātou matua o se vaenga o le talia le apostolo i le vave o na li liu ese o le kalesia. Li liu ese o le kalesia mai le alofa o ke riso. Li liu ese le kalesia mai le alofa o ke riso a e wha sanga i le tala le lei ese. Pe ona wha mawina i le mata upu mua o le tusi o karatia. Lona winga, e lea o se isi tala lelei. Ai o isi tangata. Tangata yu teia ia o lo ito tono le kalesia. Lea e lato te wha atu vale ina. E le ngata na o lato wha atu vale ina tangata. Tangata kerisiano. A o lea fo e tau mawhai e li liu lea lofo keriso. E se i wha ea tu la fono. Nā tau i olo tamo whai e whao nganga luwenga le tūla whono e wha ea e tangata. E ala ilo lātou tāofi o le whātua tua i ake riso o le urua i la sanga lea. Le urua i la sanga lea o le whao la tanga po le whaia ino o le tangata i le tua. A o le wha atua ina. A o le wha atua ina o le wha ea lea le tua. O le tausi o tūla fono. Lono winga, o le fua ai le wha o la tanga po le wha ea ina o tangata i le atua i le wa aia le au iutaia ia. Ke riso wha upopo le tūla fono mo se o na maua lea o le wha o la tanga. Ke riso wha upopo le tūla fono mo se wha atoa maua le wha ea ina o tangata, le wha o la tanga. Nana leo le tautalo le apostolo upu ia ua whaimo tātou matua. E le aise au ngā le peritome i e o iake riso.
Le anga o le peri tome o le ngaluwenga lea le tulafono, o le ngaluwenga whaatino lea. E tangata sei whaamalia le tulafono. O au le whaatinonga e whaia i tamatane o moisa wa edu. La tau wa valu tau sanga lo la tau matua e whai longa ina ele whengainga. Le ana leo le tau fiofi mamau o yu taia e te tonu le kare si e kare tia. Ke wiso wha popo tu la fono mose wha tu a maua le whaia ea le atua. Le wha o le tanga. E whai mai le apostolu se kala tia ele ai. Ele ai se au ngao le perito me ina i tangata ua ya ke wiso. E anga tangata ua ya ke wiso o le whaia ea le na ke wiso. E ala i lona alofa. Ale ua umona tau tala i Yesu. Ua maea, ua tau nu. Whaile ma oe. Le alofa lea na afua ele saulo tonga. Tau tala i la apostolo whaia mua. Ia o tau tu mau le saulo tonga wa wha saulo toai o tau ki wiso. Ua nei toi ta office eisi. I le amo le polonga. Le amo le polonga lea tau tala i ele apostolo. Nga luenga tu la fono. Maluenga tu la fono le soni sa tatou faita wina peritome. O le nganga marfa mo le peritome ina o le tau le leia leo le tangata ma le atua. Lono winga o le tu la fono ia peritome ina o lo tatou tau mawhaile tau le leia i tatou ma le atua. E ala ia tatou ngaluenga. O na saawai leo le nganga tamaiti ua maua fo i points tama. A whaila o le nganga marfa moe leo ngaluenga o le tulafono lono winga o le whao le tanga. Le wha ea lea le atua. Wa leo se mea fo waifu ina. Wa leo se mea lofa. A ua avea o se totongi. Totongi o se ngaluenga e whaatino. Whai maile apostolo ilana tusi le kalesi o iwoma. O le totongi, o le ngaluenga, e le ta ua o le alofa tunoa. A o le taui. Lono winga, a e tau sia le tulafono ua maualau ai, a o le totongi, whaola ina, po le whaia ina. I le manatu o la apostolo, e le tai tai whetaui. E mafuano le whetaui lo tātou whaimai, tātou te whātua tua i la lofo ke wiso, le maliu male tuetu. E tātou te tau mawhai e wha atoa atua tua lea i ngā luenga o le tulafono. E angon whātua tua o le whātua tua e matuanga lua i le alofa. Le ana leo le whai mai o le apostolo li whai upe wha o tau ia ua manatu e tau ame o tonu wina i le tulafono ua te tea ese o tau ma ke wiso. Ua pā u ese o tau mai le alofa tu no ke wiso. E mafua le te tea ese ma ke wiso, mpa u ese mai le alofo ke wiso. O nei le mawhai na ofa atasi, ngā luenga o tulafono ma le alofo ke wiso. Works of law and love of Christ do not mix. E le ofa atasi mea ye lua. Le anga o le alofo ke wiso na fua le wha o le tanga o le tangata. Le wha ea lea le atua. A ngā luenga o le tulafono. Ngā luenga ia na fuaio na amo e ke wiso le amo le polonga. E le whapea la e le aise au ngā le tulafono. E le whapea fo iwa tu umaua laloina le tāua le tulafono. Le tāua le tulafono. Le anga le tulafono na te whai loa mai e tātou le mea te tau na whai ma le mea e le te tau na whai. O le tulafono foi na te whai loa mai ai tātou le anga sala. Pei tai ua li liu ese le ka le sia i le alofo ke wiso. Awa whanta uanga luenga o tulafono, perito meina. Mano lātou manatu, e whaea ina i lātou. E lātou te le iloa luenga o tulafono, ngā luenga le whaatinonga o perito meina. Ua whaima amo. Wa whaima amo mo tangata ke wisiano nu ese le i te tonu o le karesia.
Ua vele pe tome e whai mapae pui pui ai, le whaola ina, po le whaia ina o le isi tangata. Le tangata o nu ese. Nana leo le whai mai o le apostolo, e le aise au ngao le pe tome e o ia ke wiso. Tau lava o le whātuatua, o loo ngā lua i le alofa. O le aeta o mawhaile apostolo, se i whaea ke wiso, e ala i lana tari atu, tangata o iutaia ia. A whaafai fia le anganga o le fina ngalo le apostolo, na mawhaile o na u whaapea, o le perito me ina ngalu wenga ia o le tūlafono, e le ola aise isi. A o ngaluenga o le whātuatua lea e whaatino i le alofa, o ngaluenga ia na e mau, ngaluenga ia e mau ai le ola. A wā o le whātuatua ia ke wiso e a fuai o na whaatino le alofa wha ke wiso. A o le alofa wha ke wiso o le wha o le tanga le nā. Le wha ea le nā mo le isi. Maria ia fo i le saunoanga a sione wesele e winga i le whao le tanga. Me sione wesele se tasi ona la unga o lo whao taina o le ala o le whao le tanga o lo i le tuspa ia. Fai mai sione wesele o le whao le tanga o lo tautala i aile le soni lea e le o le alu i le langi. Pe o se wha manuianga o lo ta oto i tala atu o le oti. Upu i o whaaliu ina mai le la unga sione wesele le whaingo the scripture way of salvation. O le whao le tanga lea tautala i ele whai upu lea o lo ngā lua i le larolangi i upu o sione wesele ua whao la ina o e longa winga e leo se whao la tanga e tala atu o le larolangi. A o le whao la tanga o le whati nonga o le terminate. Mo ta tau i le ne tai au. Fai mai le autu fitfilia o confirmation le ne tau sanga. A o oe le tangata o le tuai. O le matai tusing e le whahi uai le autu. E le na o se matai tusi. A o le le na i se langona vai a le whai launga. E mawhai o na mawhai o na avea ma vaunga ngana. Mawhai na avea ma vaunga ngana e wha matalai nai. Le whaoi oi a le apostolo. A o oe le tangata o le atuai. O le ngana whaoi oi a le apostolo i le tangata le ta ua o le tangata o le atua. Ai awhesiri, o ai le tangata o le atua. O ai le tangata o le atua. O le tangata o le atua o le tangata e whātua tua. A o le tangata whātua tua lea. E tino lona whātuatua i ngā luenga o le alofa. E le tino i ni ngā luenga. Wa o ngā luenga e au noa ma le alofa. O ngā luenga nā e whaama itea ia oe ia. O ngā luenga nā e whailoa i lava oe lava. A o le whātuatua e matuanga lua i le alofa. O ngā luenga nā e whai titi ane ai oe, e se i whaea leisi. O ngā luenga nā e wha mativa ina ai oe, e wha tamau a inga ina leisi. Anga e le mawhai o na o e se le whātuatua male alofa. E ngore whātuatua, ai a whātuatua ai le aise alofa, whai mai le apostolo le aiso nao ngā. Ai alofa foi ai le whātuatua, e le aiso na winga. Whātua ai le winga, whakua a noa le whātuatua, pe a ngā lue i le alofa. O ai le aise winga o ngā luenga whai mai, o ngā luenga na whai ono le whātuatua, le aise winga. Pe a unoa male alofa. Leanga o ngā luenga e whai au noa male alofa. O ngā luenga nā a oe lava ia.
A ngā ruenga e whai ma le alofa, tātou te whai titi ani ai tātou i ai tātou lava. E mafua le ala ngona o no le whātua tua ia fua i le alofa, a o le alofa ia fua ai lau wha ea mo le isi. Le kālesi ai. Me whai ona u whaampe atu le kālesi ai. Wa malie lau talo na tuto i le talaloa. Wa malie lau lupe sa wha lele le vasaroloa, le vaumaoa. Wa malie fo i lau i a sa taa i le vasaroloa. O upo e wha amati e ai lo wha e aina. Ole e kāresia. Le anga ua o tau whai mai e lava o tau le varusanga o le ufi. Lava o tau i unga ia. E lava o tau i matiu tiu vai o lupe. O lava me ia tau te tau sa sami ai, ai se i wha ea le kāresia. A leo whata maua inga ina leo whainga nuanga. Ona o lo tau mativa. Nala leo le whai mai o le apostolo, o le whātua tua, e matuanga lua i le alofa. Le anga ale aise alofa, i le tino le tātou whātua tua. O le sātau. O le sātau na tino ai le whaia ea le atua mo tātou. Whai mai le moni mau le profeta na manua o ia, na momo o ia, o ona wha lava foi, fo linga mata ngā ia o le atua. A fo linga nao le alofa. Na whai ai le wha ea le atua mo oi mao. Ina i o tātou maua le ola, ma maua anti le lava. A tātou fo i o tātou o tangata whai ea. E le ngata o tātou na wha ea le atua. Au a vea fo i tātou, ma e lātou te wha ea isi, o loo fia maua le ola. Pe mele matua le la unga i le nei tai au. E le aise au ngao le peritome. Ie o ia ke wiso Yesu. Tau lava o le whātua tua. E matuanga lue i le alofa. E manu ia tele tau lumanga o le fono le karesia. Soifua ono Yesu. O le atatou whai o i le vi inga o saunia i leo whai pese.
whai. Tō mamai o mātou lunga le manuia o ele tuon tama. Le file mua lo walo Yesu Kiriso lo mātou wali. Le mafutanga whai pēr ma lo wanganga sā. Nei se iau o i le whaavavau lava. Amene. Just.